nya de ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian go fu sewa sekutu sebam DL kase body hinta no no de pa hontoma DL News. Yamamo akwapa afitu bekade share yi ewo Facebook no so a na ye DLFM 106.9 na yemfa kasebo no echiremu emfa ensomum ye hye kasebo na sane ye hye ase e de afiri asantemantanim na arahosama abeto de ye kasebo pono so echiremu am ubowura mu awa asantemantam am ene Jacobu Police Quarters eno no wo Amansia Central eja dem bra yenim de kudienti a ema ejai eto eposifo atena yenim na enka woto dwa kiremu sem ubo wuro mo Jacobu a chese na odum jadwuma yokuo no tete enya de aso ni bi ho no mo ne senti emre ja no to ho no mo no na Jessy odum jadwuma yokuo ni ma efra chiri chase motun akopie mu ewo Jacobu eposifo atena ye etimi ekwakoso jana no namom de okwa atan de oba atan nyamane boni a otonkra edifra sentimental mu esum de yakasebo eyam gofa se Samuel ofuli boate do afa ne se Mesco waba homa ne so tie nkwa ne nchen ne enko bisande kudiente nam so ne Jacobu aposifo atena ye jadamu yi Same Minia majo mejoso bro ne pom di say adom ani ahweye ni experience ya ye hoden better na ye nte se jato Jacobu aposifo atena ye ma eni nyina dahye emu nkyeremu ne say yo kasebo hene me da se obepiem ewo asante manchema eye district ba kwa ne din ede Amansia Central Jacobu ho ana district capital ne wo ho anso ana police station ne ye kan wasemi unza police fo be ye adwuma wie uwie nso eye de so kofie pe be de oti kokoto ne be omudo muti to no dan ya wom almost be 20 rooms ne de akra emu fa de metma ka se makomako enan ekọ enum ne de ni nyina ahwegire be na eden se fire tender for na ebi enni Amansia Central Jacobu won mun ntino na omufri eye asante bekwai na wo hwe kwante ntino omufri bekwai ababedu okra no metimi aka se ekwansiri nsia anase enso ansa na wadu eye different district one na ablo bebedu ye ne de na ekame akwase timemufo a omuwo Jacobu that time eye donko ba anyumle yi mu de omuwo de ekoso no na mbo moden echeche adon formula man formula na je se ade ya maami bia ono ni kru police ni na ofie na egya no so estarte ye wo kitchen na je se egya no starte wo kitchen sa no na antimi anka maame na ma oye ahoha so epie ba na ade se ke egya no estarte ye wo gate na no dia ene nke be den pa edi amomo ana wo hwe se na efie no esitie na kwan ededa ho ye makomako miensa ekonan je no akoya se utimi fa apie no fa apie ene ze ofri eye kochie na about me for ofri kwanti bom so na about me fa ewura fie ni inside a police for dan de metra ka se efepa ya enya sam ketuwa na mom eze se eja ene ka ya ho edidi dwumadie ni nti no ene ya nti asempa amfa free eye Amansia Central District na bra ye ho ni edidi nkomo ene kwansi na abaka chipanyini Pedro nso bedu ho ane ni di nkomo na ebuza se wada opanyini wada umo ene ya eja timi ato police for say na fire station na tender no ebi di district mu no dey na wo ka fa no se bominua abemedu ye swim in ama me ba assembly pepepe na me fa to me ho so na na ka champion for say na nanom emoye ne yenya asase ento ba bi se ne be ya e betimi asate ne esi fire for dan se ne employa to ba bi a e betimi ya ha so kokodum dan se e be fre be kwai anase ma so kwanta anase obo ase for so momla do medum jaere e for maye enti abra ka jipanyi de ne kasa de esu no wo so se ne nyinam no enmanim ye no obedan eye ni wura Dr. Amakwahene eye Asante Regional Minister na manto bi ase tu edefa police for dan a enne ejatom na ahye ne de menua awle ho panjisia de okwa adwuma se kogina kwa so kwagigi 11 city 22 cities dia omla fie ne de ska onya bi fa nda de ne akopɛ gas house bi bosomi mienu anase wadanfo bi nkyɛn ne woda akopɛ sɛ obenya dan wo fro adanya sa de a ene empenifo ma olive kakra na kokko pa baby abobo ho ansana watimi asa abadment jem no kasa de
abaka chipanyi ahye bo say ni manim ye no acha hwebem ometo mo sa afre DL nsem trofo ne ya ba ne dia so akokobɔ fam na ya magana fo nyina hu say indeed arosema atu police for no ebetima to obi biara de na atu police for no ye no mu nyina momusu na chobre dua ye nyina ya samwa na yensi edan a ene ombebesi de ma omuyi ento panyin de wahyete nananom emwa ye na yenya safe ne ekɔ friend de friend shortcut no enmanim ye no yetimi ema shortcut ne yensi dan emfa ma eye Sammy asa na meja ma wakro no sesi amekese ja no omatumi aso anu adum ni nyina kra minua o hwe eye tender for na omuka na ye na penso ba no eye na metra ka se nyadum ni wi a so wasa akɔ back na no akɔkɔ fele e ba bi no wadi aba na sef no ka se de je na nka e de bububu ni de anu atimi adwo na mum akɔkɔ ye nwusie e na nwusie so de wa hwe police for from the one year for na adwuma bi kwa 20 years 30 years wadwuma and think that some de e de bi wodam a danda ni nyina makɔ nwusie nkwa na mum se e so bububu ni de ntimi enso mum fire for no ekɔ no makɔ fele nsio no maba mokɔ no makɔ fele no maba sa na mo ye tender ba ko as station e obbe kwai omunkoa any station wa omu ehwe no madum no ewo e police for our we ma atom enanyum. All right, Sammy Minya o na nyame ya adom e channel pa he be san ba won chen abehwe se gya no ho sensem na kwakusi sen wa sentimental mu. Me so me da se. All right, Amani Boni Samuel ofori boaten e na wote se Jessy ewo Jacobu e post for atena ye e gya dem na odi mu nkyiremu abesom ye numre yi. Ye nto akase bo no so. Yentoa kasiebone so na dom kuma omo amrahebedwem abekasa echemu se eye military recruitment exercise na ekoso no omo momadia no omo ntwensan ewo manyimu nina isan se eye ade a woso omutimi bomadia no omo yensakra yese ne be ya amafo so ho ban bo betimi akoso ye na nema emu etimi adaho ede amawom na disidire we efa eye Elwak Sports Stadium eye ne ekoso ewo hono mendra wukuo eye obubo bosom ne de tosu eye dumienu won fimpiemienu ne aduonu num achese ni pensia eto anananom ewo nsiedo emu bebre na ane prepraye ewa bra nipa pempem ekobo peso ewo honom esanse ya de a na recruitment exercise ekoso ewo honom na yamra shebedwani ono ane ewo defense and interior committee ni ho ebo mode atimi ekoye 37 military hospital honom anomo omu praye no egu omoje eya yarehwe na omukodu wa na ye ranking member Reverend John Intim Fojo ekasa na ochemu saban amomode anom penie mabise yesikakra onfema eye abusuafo ne omo aprepra no sa na ebe ye omo so akoma ebetimi atom yem na eba se wo so betimi aban ne betimi aboa na recruitment exercise ekoso no so matimi aye ho hyehyɛ so a eno nso no ewo so omo bomode anom ye na emu omo stress eye recruitment exercise ne de omo ntwensan sesia. This is not a time for politics, so I would urge that everyone refrains from politicizing this rather unfortunate matter. We will look into it objectively and offer constructive recommendations for the way forward. We are appealing that in the best interest of safeguarding lives of potential recruits, all nationwide recruitment exercises be put to a halt and suspended for the time being, not just Accra. All nationwide recruitment processes must be halted so that a very good job can be done in probing, in reviewing, reforming, and then when we put in very optimal measures, we can recommence the process. Another appeal that we would want to convey to the government is to look at how some adequate compensation could be looked at for our brave potential soldiers who have lost their lives, for the families, DLFM, for those who are wounded. It is our hope 106.9. that when they recover, for those who will still be medically fit as per Ghana Armed Forces requirements for recruitment, they be prioritized. For those who may, for one reason or the other, may not be fit to enter, some considerations for their relatives to replace them who are fit, and for some compensation to be granted. But Eni ya uti ye eye Reverend John Intim Fojo. Ya nto akase bone so e ne yankwaso anyira mu e wendurada atoye nchem ne abraho sameto o man Ghana emra esojafo bi enkratem to honom se Ghana mebu na mokondo se mbetime ya srafo adwuma momre na mba meye hwehwemu mfa mo ho nkrata asem nyina mra penifo gi mutum na mo qualify pe waye osre ni pre ko pene no ena fofia nto atene ko abamade akwadwala ba mu am ekoje ta ewo Elwak Sports Stadium ewo temane mpotebe nipa mako nsia mo ye Ghana maya ehwere woro mo nkwa na nsem we mu no ena so hwe o man Ghana
Emma ene mmofra ahobambo nsem so. Meche Ministry of Gender, Children and Social Protection. Abomodi akopie mu ewo 37 Ministry Hospital. Akwakwahwe ade hye ndado mu prepare ye no. Asan so de yakonsem ade ama abatan a ene ahwefo a wonoma ahwere wonoma ade hye enam nkwanhie esi ye nintim. Na kataba bonten ene ya maame a ne den ede na Agnes Momolate echirema in fact ensem bi haye pam sa de we de omen yanwene ho dase besi abofra kwakopa adwuma akoye na wakrefi akọ na ne mradu ne mame etetefon obi afra ne se brabe hwa de wo badafo ma wawuo ya pa ne senti edikan oboga na mampeni amba so se ndo bon ho modin kopie mu wo bia asem siye esa kopie mu 37 Ministry Hospital ekwahwe prafo no ne wo kire ma osre hwehwem mapa enya adwuma na mu kwampa mbefa so se be ya to yenchemu ya to oman no ebi nsi bi efise sebe de bahu ni mpre nusu no yade a ehu pa His Excellency by Wanankasa the commitment and dedication. Free staff no Emma Ayari for no send no more show and Adjoa and then me and Sumi the many abehu or no be share Adiachi na obi yari person who send what to send into a small me say me be say or more or best rom and rano and then who to send na nyamiadum or recover na ye bompa say nya or no nyamia shas no or be some yari because that person yedima doctors omo around and nurses and yenfa no generally no yen caregivers medical caregivers omo ha no yedi asida kese more because omo yom edi da odo edi achrom enye so omo mom eduro ni keke but omo mom in crime they can come out of this darkness to smile not just say nyamia shall pass until we work with them as a nation say o mampenyi atumi na the first step until we will say we work with them through this healing process as gender ministry. So once they are good enough to engage us, psychosocial support every as soon as assessment of our situation, what we don't want to do and I say one. Eni ai uti ye ono eno ye oswafo a ohwe emma wade mu ye die na ohombo nsem na omofa ahodie so ewo Ghana Meche Ministry of Gender, Children and Social Protection. The day at the oniminyamfo Agnes na mumu latte na ne kwakura mu no na ndrada abatan a wode mo ba edin ede matreda medose abofra wanya finhya na maako aduonu nan waka won mo kwahwere won mo nkwa ewo elwak stampede ne ho na ofo de kire mu say in fact emra mu nya nkra so mo ba na afiri mu no wo mo anye ni da na kwanta pa e na to bentumi Say, 4 o'clock, and I'm about 4 o'clock. We know Mokoyana. I say, I'm matching. Until you're all corn, or that only mamma da, or more than wanting. The boy phone and book of what I must say. I could soon call my so or call it down. Tell me down one, Minya Kobe, Sympathio, Matilda Papelli, is I. I say, Matilda Akulasi, work. Now, why I have bonus, Ednatum, now, no whom is for some oxygen. As in whom is Timba is here,
and talk as someone. Me, my dream say, bear for 1 night for you. To me, pay for the man, but Mobile Manamano, and the son of Manasa friend in the man, and then the mamma say, Yanko, then Pacuna, who didn't ma or my oko, and friend fools to say, the Martinu, now what you son and also want to take me. Now, for 1 night for my mamma. All of them, you got him say, ah, only 37 days, and your quabia, young call your bar, a Basaba, until your panel son of your sibling. Now, also the band about and all version of whom about from an ordinary two ambulances. The fair no fair, same on any pet dropping, and that's a then the band and I would buy a no saco is like the phone by. So all the back nation, my men's son, maybe this a room, so I say, Nemanus one, Nemana, Asumana, maybe this is man and say, ah, the back guy, you say, you babe, one and mammy are open a can of Muslim. Ah, I would have watched Sam. I buy ya when young fin share to noon 9. Or your school nearby. Or quack pay you marquay. Was sort of free how much I could PM L Wax Sports Stadium. I will phone a 10 and car. Net or more to a monk class of Momlan or Mobanu. Yankopon for my ekra NC. Now by Facebook no swa. DLFM 106.9. Ya dia wo phone video na to suntu ba benya bia hwe na behwe. In fact, I would hope papa na yesere mpinifo to ne ma na de yehunu bio na emo ya pa sika yento akase bo no so Yantoa Kasebo so na Minister for Food and Agriculture ya Honorable Eric Opoku abekasa HM say ya dia ya ban na ho fama so obebo modin ahese Ghana fo nyina no ensa ebetimi aka aduane e wa bra omombre kra na chese ne bo nso ebetimi awo fam no the same way edit to jawa bra 41st National Year Farmers Day celebration ekosu ho e wo ye voter mantanim ana ochemu say eyade omobom humodin ye pa na chese nkabom ekoso e no beboa magana aduane nso no etimi atumpon ye pa na sanso na dia sida PSC edimadwumaku ahodo mienu omuka biewom Eye Rainbow Agroscience Limited and International Water Management Institute for say omabomode aya adoye kese we edi ama akuafo no na Eye Rainbow Agroscience Limited for ediska ene niema a ebedu be 300,000 Ghana cedis so and International Water Management Institute for so edi organic air fertilizer bags be yo ha ene de ma akuafo ise na be yo mo so beboa na akuadwuma no etimi akoso na so afọ ye ono aso na ye mra hwebedwani eduma esunafo south esade tujwa echemu sen so muni na ekabom ebomodin adi dwuma se ye no beboa amadwane bua etimi akofam na ebi nso abuso ewo man se na be ya oman no se koba se dwane ho nsem a bibia betimi akoso ye no sanso ekasai echemu se eyade aban no ehu dwuma hodro a eye akuafo odi enu nti na fiade edi kan bia wo eye opanim aboso nim no omudi si honom edebo eye akuafo abaso Farmers Day nana yeguso aye boboy hono na omo ene omo ye adwuma e wo ministry ha no omo boboy se be ya Farmers Day no ye betua bo akuafo na baso ama aye kama ene Rainbow ene IMI International Water Management Institute ena omo ba kan ho no pay e de nioma kakra abra ni sika kakra ye be bo adwuma die no ama aye kama yeguso atwen omo ema aye so me kan ho na ye nyina ye mo ye akuafo no abaso titru afiwe ya afesronko a Ghana akuafo aye adwuma ama aduane abu pa nhwefo amonyo obi adidi aye kese kama aduane abu eji osi obo akuafo no abaso de atu ensa afro obi ase omeboaye na entimi enye kama yedamo ase ye no ho ya ho nhye nyina wi eye 5th of December e wo ho na botaye de atoso no se feed Ghana eat Ghana DLFM 106.9 na obi o Ghana bia nso edi aduane a yeduane ha Ghana be yi ama obi ahon aye de atro Ene ya uti ye Minister for Food and Agriculture Honorable Eric Opoku na enuachi ana technical manager Edema Rainbow Agrosciences Limited Joy Salasi Oklu ene nsɛmtwerɛfoɔ atwetwe nkɔmɔ na ochemu sɛ adoye ɔmo yeye eka ɔmo so ɔmo company dwumadi ɔmpɛ sɛ ɔmo di na ɔmo ne mofafoɔ kabom na ɛbɛkua adwuma nso so ano atimi atumpɔn ɛwɔ ɔman sɛ ne ɛbɛyɛ a akuafoɔ nso so no ɛbɛtimi adua nnuaba no na atimi aboa ɔman Ghana. My name is George Salasi Oklu. I'm the technical manager giving that money, that value, 30,000 Ghana cedis in support of their program, their administrative work. For us, I think we've been supported by the ministry in so many ways. We collaborate with them under the flagship program
crop clinic where we partner with their extension officers, recognize them as key stakeholders in the industry that make things a bit more structured for us to be able to reach every farmer and reach every mile where production is mostly. So we give this as part of our CSR responsibility as well, which is very key. This year we have already given some donations in terms of to some schools, underprivileged schools in some key areas in the northern region and in eastern region. So it's something that we recognize to be our responsibility to give back and also to support the main stakeholder, which is the Ministry of Agric, to be able to support the industry at large. Okay, and then the gap, there's a lot of gap in terms of accessibility of product and then quality product, not just accessibility but quality product. And we feel that if we have the best, it's high time we actually come to the forefront, run with the ministry together so that we can be able to push the quality product to the farmers, the right product to the farmers. George Selassie Oklono and a technical manager at the Rainbow Agroscience Limited. Na amanibo yen semtroni Sami Opoku and a debesumie. Yan to akas ya bono so ne bomfa nhemwe e wo my Ghana. Ya mra hye betwam. Na Ghana mampeni John Dramani Mahama. Eden krata ede farm. Oswafo no e no hwe my Ghana. O mampeni enkita hudie. Enu dwumadi a odie e wo mampeni aka che ne den edo nimnyamfo Felix. Ofusuku ache e be ka kire Ghana for say. Ghana mampeni abo penipa ne den ede Justice Paul bafu boni din so no ememeye o my Ghana otemuafo peni mechira Chief Justice ede ma o my Ghana na semo ba bon tempe ena Ghana mampeni etwa ni mu sempefom ka biombe wo modin an matumi atoto na no agina tum ne hu ne say afidi obetumi akodi dwuma so otemuafo peni senti no kopie mum awo appointment committee anim ewa na no Adjoa Agyei sisi susu konwam nana machibedwa be kwa asetena na wonu magina tum so openi wasafata say onkwa som so manga no temuafo openi ana say M1 yentwene nsensan nana ye wadei obubu obusuma yem deta so dumiensa ena machibedwam ehwa yire se benta domukuma de faha na dom kase de afa na twintwan o ya ade no mode bo so ni o ohwasum kakra Ghana mampeni kura kwahwema ne kwahwe akire kura wa ya ade pa ne mode bo so ni nim mode ba wabonti no yanjine tum no nkwasom so manga na temuafo peni domukuma ne se dabi we wasapa braben wabo we mu baba ya manyasem yempene ene ye fa no di afa ha we di fa no di afa ha na Bernard Ehiafo appointment committee ona ye wono chairman ekire mze papai o magina tum prekope ni modi mo so ni wasafata se o manga no temuafo peni no otumi kwadi dwuma no prechi no manga na temu nsensem etimi ekọ nkanen na mentemu ase ne ade ekoso ntim mahebe dwuma cha mehene oniminyamfo right honorable Kingsford Suma na papen esori ginaye na doto masebe dwofo anim se ye ba be kan ene ma mogitum se Justice Paul Bafu Boni o qualify se onkwaye o my Ghana temuafo pen mu nsori nyina ho na ye nkan na mo amosori gina ho se ne ya jatum ye fo no o mo ye makoma ha ene Eduosia miensa 163 wamo nso mo kan se ne no ye de yempene ne mode mo nso ne no omo sunya Eduosia nkron 69 na chese wamo gini tum no doso nti wono made nkunim na maseba dwom acha mehene right honorable Kingsford Suma na babedi nsem sei etudwa. Honorable members, we are going to do a head count. Mr. Speaker, please, those in favor of the motion, please rise up to be counted. Mr. Speaker, there's a problem, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to draw your attention. Mr. Speaker, I want to draw your attention to the Constitution in Article 111. Mr. Speaker, honorable members, those against the motion rise to be counted. Honorable members, at the count,
The ayes have 163. The noes 69. The division has been unnecessarily claimed. Honorable members, please resume your seat. Honorable members, the motion has accordingly been adopted. This Honorable House has accordingly approved the nomination of Justice Paul Bafubone as Chief Justice of the Republic in accordance with Article 114 Clause 1 of the 1992 Constitution, respectively. I want to take this opportunity to, on behalf of the House, congratulate DLFM 106.9. Any awoti ye ayamashebedwam acha mehne. Ne den at the Right Honorable Kingsford Sumana Papin Nene and awoti entiene Agyei Agyei Betu. O my Ghana yenya otemwafo penny no ne babehwe matemu nsensem akonkan edemo men ne den at the Justice Paul Bafo Boni. Na yanto akase bono so ne mu nkomponko ya chiwa sentiment mu biu. Na Ghana mampeni John Dramani Mahama ede adesre ede ato osafo no ene wo hwe Ghana sika sem so Dr. Kesser ato bafo asnanim so osre na danmanim yada ontumi emfasika botene 200 million Ghana cedis enkototo ekwefo modua bro ene mufuo pi na mfudie na ba na omunya tofo no omunkototo mfansi honom na Ghana school feeding program no mebu nya duane panni na dawson so mfa bi mfansie se baya mre ho kyerebe ba no ebetumanya bi na Ghana enkra nuane emfra mrone emfamba na de enti Ghana mampani ede nsem wodi tu dwane nyina ne se na nsan ene akwefo nka bamko ede nkrata ba bonten beto nsantwerefo anim se omane ya timo no ma omade asikua edua bro ene amo aso na bribra wonu matwa edi bi ahye senso ene apaso saa nanso omunya tofo nti kamia yese wanum eye yadwuma yehunu ti de aye de oye kire bekwa so de tie Ghana ban se be beboa na wonu mufudie no aban atimi atom na Ghana mampani sem tu dwamra endra da no opa enkokọ ketenkete dwumadie ho ewa sentiment mu ene wo kire mu am odi kan edeto oswafo no hwe o Ghana yesika sem so Dr. Kesa to ba force anim sem edi kan onfa 100 million Ghana cedis enkoto aburo ene mo na afin so mo Ghana akuafo no nya sika emfango mbotom evise akuafo no sikua na ndoba ne ba na man yanto a o maboka kwa Ghana mampani kirem sem ene monto a wotwei opese wo boa na akuafo no dwumadi omudie no wonom moka obetwa mo ahye apataso obebia buro na wabo mode ade ahye apataso no nya tofo de omo boase o Ghana ebe ha yen na no betumi abo Ghana nso ne atumi abu se baye a bedu bebi na duane bo ebetimi akofom na Ghana mampani kirem a ompese nuane besenti omomode anto nuane ngu ho bebre se baye a ahokire ba Ghana be nuane pi na yadi se wo man Ghana mampani kirem a obekwa so aboa Ghana akuafo nyina mbotoma ya de se baye a adwumade a mobo na modwene Ghana ho so mpenti ana mosoma man so mpenti no mobre enye kwa Ghana mampani kirem se wadi kan ya ka kire National Buffer Stock Company say omonkoto mo ana afenso edua beans ene aburo emfa nkoye school feeding program na mo Ghana dusuafo enya de anupa na wonum eni no mayim behu se yekuafo esu mahu bebre a treso mo twa o mobro a omunya nipa ento ebro no ana se bo a yepese eto ebro no ombeboka enti mehu sa no me ka kire finance minister se abaye djuma e frem mo buffer stock omo 100 million cedis na omo fanto ebro na ebu ewodwamu na omo fa binsie se ne be ya afie ebe se ebro bo kosora no mo yi e de aba ejom enti omo ato ama 100 million cedis na wie enso still na ebro no e da so doso ewodwom enti still na ne bo from
Timakache Minister of Finance say omo another 200 million cedis. Nemfanto ebro na ebu no. Nemfanto ho. Se ne be ya ebedru emre a ebro bo be de no na yeyi say ebro no so aba na Ghana for etimi enya ebro ato. Wo hwe so a emo so sa ekrafo omudu amon no. Omo so omo say efi afi etwe mu emo a omo twae no edaso gu ho omo timi nton. Enti omo so makache buffer stock say omo mboa na omo nto emo na omo ntimi nton no na eno so omo mfanto ho na nya emo na ebronko a na se yenkohwe a enkosua so ebu ama omo tete nkokọ eton enkosua no eno so abebu ama omo nya obi anton nkosua ni biom enti eno se untimi nton nkosua emfanto ho enti eno makache omo ye school feeding se omonfa nkosua nka nkoda na eduane ho enti omontoto nkosua no na omonfa ngu nkoda no eduane no mundi se ne be ya yekuafo omonhwe omotete nkokọ a omonya nkosua ebuso no omonso omonho beto omokakra 106.9 Eni a woti ye eye Ghana mampani John Dramani Mahama na amani boy ya mani boni Barbara Crantain ene difri asante mantemu ebesum ye nyina we so ne yemba madwenche ne tew na yemma nwuram ewa agrupa maso ne ensempi atodwa ewo football ene ne sensemu na Sweet Elizabeth Diaba na ose o mayadwo my darling Uncle Sam ene Sikapa my baby na me dem nyo baby won o say this is so sad oh ewrade ho yembo ni ye brepam Black Ofi fankwala mi akoma mofra ne nsia na o magu ni picture na to so ma me wate na Ghana for mehwe eni ntina Sweet Elizabeth ne wira konom na boate ma Mary say good evening wafa Sammy B my one and only Sakola wafa yes mitire ho na de seze de mapra prachire kura no se kasebo ne mu de pa sa no manam emu de pa sa no manam aha kasebo no emu de pa sa no manam no enjoy news ni pa aha no so no na o sande abasa in fact na wera ho pa mafa na o mafiri mu sa na ye ne ya papa oh ewrade mehu yen wate na Richard ahwede aba na wo so hwe live edi free Bridge station na kasebo ne mu de pa na nam DJ Ghana man fidie ni so a na ye DLFM manes nyame nhye na adwumaden a yebo sanse na dola ya Adjoa Agyei de aba na wo se wofa good evening can promise Sammy B wo ka wo yo dear news mukobe medase na mame fa comfort meti good evening wofa Sammy B oh asemode awre huo ye Ghana mapa maba wapa na mawu sei ye Nyankopon fo mokra emfansie ye na adakwa yadom edifri dobro na ode aba na wase madwo wofa Sammy B eno Adjoa Agyei Sikapa in fact mo boy dwumaden som Ghana som papa no mawra hosam na doson dodo oh mo fra makoma kunsia ko fifa mo fa asefo no picture na to so eyi sika hwe maya o mafiri mu we nyina ewu ewe ndra hey adekura as Ghana asas na de na woje Ajira afi we de asas na de woje no na nim o ehu hey maye ebinim wo school mu kopa adwuma beye hwe maye da Facebook si fefefe o mu nyina ba kokora ntiase aba ewrade hu ye mobo na omoye ho ban na we de adu ne ano ode na ba bia adu de obetia ni sei DL Power Sports emu ade ejawom dead DL Power Sports on DLFM 106.9. Pressure, Mizaka Sante, Mizaka Sante, watch your maneuver, Mizaka Sante, hey, Borike! Administration na asma, Kamanu Kunya administration, selfish interest administration, friend and families administration, and I said Ghana, we are some knowing that and carrying na the okay, we Imam Kunya administration, selfish interest administration, to be friends.
ye chrono me wo fa say Jessy atena say the share na chepa ye nkwa ne chene ye ma na kwaba wo fa Jessy yeah ofa ne pom di say oh nyankopon na dom ye share ya chew yeah ye share chepa oh akwa ba ye 10 years ni a chepa yeah sabi bia boko de bia boko ase meti kwan kakra merem sem wo fa se ba ne du kosie kakra oh David sa we your story be so far kasape untie ma oh last me kai sa na wa yi kan wa sem oh better ho ye mpesu aso oh better na so ye bunu ni mapa ana me ba ya mi shira pa send them nsem wo ho yeah nsem wo ho no pa nsem bebre eblenti me yenya ne kajagum all right mom nyina amajo emframa dia 106.9 mega so enanwumre bret madu se tim da gudie mu nsem no etim edebra bia otedwuma de ntim ye free bia no kopiem de ade a wo fa kwame afum saso na Bismarck adusei saso na odisika abrante na obo english anase obo raman no omo na matima so ma se ntimi fa show no ntimi mfa saso na Covid so etimi ade atum live Facebook to call live on Facebook ade a wonsa ebetima ka no wetima hwe bibia so no ama bia no timi akonka ye ntimi sha se na yakwa kwashase no e da free no outstanding game mako etimi call so e wo Ghana Premier League nim e wo tamako wo PM e wo new creku the second sports complex e wo tamanade a enura game mako anasa outstanding game mako etimi call so no makro bia kumasa asante kotoko etimi to etimi fan se Vision FC e mo mutimi in terms game team ba wie no na dia obia so no obia ntima mfa bo antima mfa nto no yonkwa time game team ba wie no the man of the match no mo de ma brand fan se Michel Sowa Ajete on etimi je man of the match no e bia so etimi ko nkan coach a woginam and ma Vision FC fans Nana Kwaku Agyei so no and after the game no wotimi ni nsem piso etimi to jwanti yankode tie nsam a papa no fan say Nana Kwaku Agyei etimi to after so mo ne crop bia kumasa sante kotoko etimi bo 0-0 e wotema disappointing draw at the Tamanita. Yes, for us it's a very big disappointing draw because we created 2 very good chances and 2 half chances and we couldn't bury any of them. Kotoko created nothing both first half and second half. There was no dangerous incursion in our penalty area that you can say that we're kind of jittery or anything at all happened in the penalty area. So for us at home, it's a very disappointing draw. This is all right. We say and in summer and no coach my Vision FC fans and Nana Kwaku Agyei so no etimi edu after the game so no yetimi twe papa fans Karim Zito so no ono so no gina ma so no and head coach Edema Krobia Kumasi Asante Kotoko so matima kwa we etimi konya 1 point ono so asem ben and also o timedeka. Well, I have to accept it like that. I will take it that we are playing a away game. But my problem now is the goal scoring because we've been created a lot of chances since Accra Asufu. Look at the chances today too. Look at the chances. So at the end of the day, if you don't have the 3 points and then you have 1, I think I'm okay. We say so and in some coach Karim Zito so no etimi to after say no mutimi kwotama o mutimi kokonya 1 point after say no outstanding game back no etimi ba we say in a league log no so no esi etekopiem dia Aduana FC so no o mudi kan abo 9 games o mo 19 points Mediama at second position o mo 18 points saso kopiem dia the Heart of Lions at third position o mo so no mo 9 games o mo kra 18 points saso kopiem da FC Samatex 1996 no o mo so mo da 4th position ade o mo kra 16 points Gold Stars so o mo so mo ya dia team that 6th position almost 16 points and so embracing so ko PM the last bottom so omo na omo relegation and so omo battle for relegation no say NCT ko PM 16th position na dey Bechem United ya omo negative of omo 6 points no 8 months as na Baseke Holy Stars no omo that 17th position omo kra 5 points that's so ko PM the other 11 wonders ade omo and omo team score 18 clubs ni na omo team about 9 games omo kra only 2 points we say so any league logger and also no Ghana Premier League after say no standing game back akotoko no Vision FC so no omutimi etimi de free on yen friends enko pm 17 from dia akoko pm was Sredo All Blaster dia om games omutim bo no enyoma so entimi nkoyi kra so etimi honom enti dia supporters union so no de ma Sredo All Blaster omutima ba bonten so no etimi de kra ta tintin ta akomo om head coach FN se Ahmed Fati so no hono nsemokrata nim na nim se omo so omo catch coach FN se Ahmed Fati se over the weekends game omo ne has folk etimi akokobon onim na so
otimi ko lose sa game na omo supporters na no metima to na no metima soja so no edi aguni chemi yepa because as a head coach untimi more game na out of that 27 points and what man only 7 points we chere sa dia omo no entimi nkon kan the supporters union e de masodo oblast no omo so mo catch the coach FNs Ahmed Fati say onim na so on has game no otimi transfer ma has etimi be hye no so dura wanhwe ya enema so no ebetima fa na so etimi ho no we say so nsema the supporters union aw mujinam e de masodo oblast e da tudwa e break bi da ma enanwumre e wo dia 106.9 mega so enanwumre en France nko pm e won sem from dia ena ne akwa pm e wo aduana esi so no omaso ya dia in the month of October no aduana esi so no matima yi omu player of the month ne player of the month ntimba wie no na dia brand fans Alex Boache ono ena team fans ono ena aduana stars force no omutime the player of the month of October no etime de man ko pm dia Alex Boache osina kan e de team fans aduana no ono ena team nya de player of the month of October so no e wo aduana esi so no omaso ye nyina ho ana se ntimi break sa ni so yemfa ma de be the first to know no ade break e da ma e dia so say ade aduana esi so no ade omatima confirm say papa fe ne say Lawrence Maulom so no ono ena be ya assistant coach so no etimi da ma mo ama season so no etima ba wi ntuko piem dia ade omatima confirm say papa fe ne say Lawrence Maulom so no ono ne ya assistant coach a oba be gina e da matima fe say aduana stars ama bia no etimi akonka yem France nko piem so no e o Ghanaian swim ana so be piem Ghana hanim say dia opa brante ba ko onim so mu dware ye pa na omo fe na brand ana say ni din no e de Abeku Jackson ko piem dia ade Abeku Jackson no ade ko piem the African Aquatic Athletic Commission so no omatima appoint ne say ono entima be the vice chairman so no entima ma the swimming body so na ono so e Africa ana say commissioner omate no abrante offense Abeku Jackson no free Ghana so no ade ono entima be the vice chairman so no entima infama sa commission ma bia na entima kwan do join on Facebook a ube hu Ghana nya abrante no fefe Abeku Jackson na ono no ena kwa ko ginam as a vice chairman so no e the Athletic Aquatic Commission so no ama bia so entima konka yen France nko piem e wo kro bia Kumasi Asante Kotoko so aso e dia kro bia Kumasi Asante Kotoko so no maso ye no ade omo former midfielder I fe ne say Justice Nkuku Blay wetima ba bonti timi ni sempi no etima tudwa nsama Justice Blay so no etimi tudwa nyina ne say wo se ono no ade wetima nu hu ye papa so timi bo kro bia Kumasi Asante Kotoko because say bra na wo tima fe ne say mediama no there's no option an say wetimi ko hu he bebre mu eno ne tima no be bo kro bia Kumasi Asante Kotoko nya sa de ono de bra na obo tima fe ne say mediama no ade ne dream club na opeso obo pa no e ya crass folk nemom ade ebra so yi say no timi ebra so ya na opeso free team fe say mediama mu no ne option bia no na Kotoko nko aso no ene na etimi de offer so etima ba no ene ma no koko piem so no e okro bia Kumasi Asante Kotoko ne wotimi tena so otimi hwe na chi ye pa na ade watuma ni hu ye pa ye France nko piem so no e okro bia Kumasi Asante Kotoko so no omo former board chairman so na fe say Dr. KK Sapon do also friend do no na ndi no e de Dr. Kofi Kodua Sapon aduna friend say Dr. KK Sapon dia watimi din sempi so etima tudwa e da fra kro bia Kumasi Asante Kotoko o se Kotoko so mpese omutimi compete so omutimi compete ye so no e wa Africa dia eye so muja so mo play bia so etimi rise kakra bia no matima ton omo play bia etimi rise kakra bia no matima ton no wo so man hwe ye sa ne manema ho dia e na ebre bia no mo kwa Africa so dia enunguase poto so no e na ometimi dia ba Ghana hanim se bia so no entimi nkoye mfa monti we se so ne nsam so a Dr. KK Sapon so no e da tudwa dia fa kro bia Kumasi Asante Kotoko ho a ye break bi da ma na nwume so fro so na kwa kopiem so no e blasters so aso ye dia ada blasters of Ghana so na dia mako kopiem e o Japan ade omako akobo curating cup so no etima na ma bia no etima konkan na ade on the 14th November e oda o chena no ade Ghana any Japan e na betima ba bra 10 o'clock am etima bo pepepe sa so kopiem da second game no e betima ko so on 18th November na sa game no so na ade ne South Korea so no e na betima bo na ade mpanyimfo no etima break dia mess ade sa games na ye kwa akobo no ade ne nyina na betima live on TV3 amobia so na nya bia hwe kopiem dia ade da o chena 10 am Ghana ye game any Japan ebetima bo no ebetima live on TV3 obi ebetima nya bia hwe sa so no kopiem on 18th November so no ya no South Korea games no ade no betima live amobia so no etima nya bi so etima hwe we say so ne nsema if the blasters of Ghana so ye ba ye break bi da mo na head of the game no and a brand fans Benjamin Asare kopiem da Benjamin Asare na say aka Mr Clean Sheet no ade wo ko enne wotimi
lande e Japan so asase so na abrante etimi lande o Japan asase no e airport no no ko pima ade a Benjamin asase de otimi gene ho mena ye papa Japan for nya timi no mo se blaster omo so omo goalkeeper so atimi apie dia ade we ya na otimi de we ya na otimi de natade akọ anase bia na otimi de akọ sa abrante no ontimi nsan autography so no entimi fangu nya dodo na so no eno nsa ade omutimi twa service no hono bia so no etimi kon kan ntina abrante fan se Benjamin asare a no ye goalkeeper gina ma Ghana no ene wotimi lande e Japan airport so no ade otimi gene ho mena ye papa edom so etimi pude etua so no etimi pu edi na cha bia so no etimi kon kan na ahead of a china game a Ghana ye ni Japan ebetima bo no ena Santro fe abusa coach FN se otuado se ena abrante FN se Benjamin asare etimi touch it down e camp na ade obetima ginam etima si akan so no ena ma Ghana da o china na ena o se abrante ntim be no ade a otimi ye fit na mo so obetima bo no so ntimi mo ne ye o se ebre ene nkrabia so no ena ebetima chenti an hwese da o china no sa abrante FN se Benjamin asare so do si ba na otimi ye fit no se sa ekoso etimi ye sa ade a ena da o china ade ono so no ebetima ginam asi akan so no ede ama my Ghana ma bia no etimi akonkan so etimi ono omo se kwan na wasa de nkra mpona waboa no ena ebetima nti entimi na sanse mi so de entimi fa local tibet ni na no emra wie Lumba in supernatural mineral water. Get a grip. That's super break. Lumba in supernatural mineral water. Get a grip. That's super break. Lumba in supernatural mineral water. Get a grip. That's super break. DL Power Sports on DLFM 106.9. All right, yentimin trust yentimin fan phone crew nsem so no yentimin fan trust mfa ma e wo dia 106.9 megahertz so enanwumre na nenko pm e wo the word of boxing na dia boxing game ba ko so no ebetimi akoso on the 9th and also on the 12th December so no etimi e wo na ko pm dia abrante FN say Jack Paul on abrante FN say Anthony Joshua addo FN say AJ no ade o matima decide say on the 9th and also on the 12th December no o mo hwe say ade o mutimi bout kese ba ko so no ebetimi aboso e wo Miami Florida so no ama bia so etima kanti negotiation ne guso a omuguso omo ye ntino ade e the final stage enti de nyina nhwa ne mu se ade heavyweight boxing match ba ko betima abaso either on the 9th and also on the 12th December no ade sa game no ebetimi akoso Miami Florida so no a hwe ne mu se bia no ebetimi akonkan na ma bia no etimi akoyoko piem dia ade games Europe so no etimi akode akopiem na ade African World Cup qualification no ade playoff games no ade biguso aso no etimi kokopiem dia ade o my fans Nigeria no ebra no 9 etimi boy no omutimi so no eto omo sande from my fans say Gabon e omutimi de wintam so ade 90 minutes no etimi eba wi na ade o my fans Nigeria etimi ase kan ba ko e ma Gabon so no etimi de sakana ma na 1-1 extra time no e na Nigeria etimi cho my fans Gabon etimi bo me kan nan a omo so ade omutimi te kan ba game etimi ba wi no na ade Nigeria so no ade omutimi ase kan nan ama my fans Gabon omo so no omutimi te ma tukopiem dia ade semi final game 1 na at the African World Cup qualification a playoff game no etima ba wi o my fans Nigeria etima ase kan nan ama Gabon so no etima te kan ba ko e bo no so a ade o my fans Cameroon betima tenas no mato omo san so no e da fa Democratic Republic of Congo e mo so metima da rentam so ma bia no etima koso e ho no kopiem e European World Cup qualification games a eno so betima koso a say ena so city ade bi etima kwawie de etima kwawie no e say na city ade o my fans Ameria so no etimi tena fi o mantima se ma hungry man no etimi ko bo na kan ba kwa wantima Azerbaijan tena fi o mantima se bi Iceland etimi to an ko bo na kan mi no a ono so no wantima Abrante fans Elite Blue Holland so no omo na o my fans Norway etimi tena fi o ma se kan nan ama o my fans Estonia o matima te kan ba ko we say ni games a etima ba bi ade anonso so etimi ba games we say ene betimi ato aso etima ba o my fans Andoria so no o metima tena no mato o san so no e da from my fans Albania so etimo England man no e betena fi no mato o san e da from my fans Serbia so no matimi da rentam sama bia no etima konkan La Bruce of France e betima tena fi no mato o san e da afra dia from my fans Ukraine so no e mo so game no bibia so etima konkan Ireland betena fi no mato o san
e da from my friend say Portugal so no ye betima wuram ne etima di nkomo pi so no e wo saa game we sem etimi da my friend say Moldova betina fie no mato mo side of friend my friend say Italy ama bia no etima konkan we say any European World Cup qualification games eno so no ye hwe enum say nonso ba e betima kosa ma bia no etima konkan na won sa kokopiem e wo FIFA dia dia FIFA committee no coach and I referee on no me down fence referee fence Colina so no watimi din sempi etima tudwa referee Colina say was say omo hwe so metima ye mra bia senka ye bobo na say bia kokoba say bia penalty betimi piem say player no timi bo na keeper no timi puba otimi san bobiem etimi sha na say different player bi so no etimi san bobiem timi sha no referee and I say referee fence Colina no na referees nya no omo chairman no o say omo hwe so me mra bia sa de metima yi de film na mo say kokoba say bia penalty bi ba na say player no bo na etimi say na ba wo say so me no goal kick and ma fence that club name en kokoba say bia wa bo na bia keeper na etima save that ball na ma etima ba no etima san bo da same no wo so omo hwe ye sisie yi pa nti omo hwe so mo de mra bi be ba say keeper bi etimi pu penalty bi timi de ba omo ye no goal kick eso no entimi mfa ma sa club no we say any referees na chama fence referee Colina so no e da tudwa e break bi da ma enna nyo kokopiem e wo England so dia England for so na say EPL no team fence Overhampton Wanderers ade o metima confirm say ade a coach fence Rob Edwards no ono na we say no ma confirm so ono na the new manager oba begina e da ma team fence Overhampton Wanderers ama bia no etima konkan ade a no ma so no entimi konkan so no entimi mfa ma team fence Overhampton Wanderers ne mo fence Rob and also Rob Edwards etimi ba no watimi ni sempi etima tuja o say o wono so etima o metima confirm so ono na the new manager obegina mu dia Overhampton Wanderers no o hwe say tactics no obetima ya ma bia na etima konkan na ma team fence Overhampton Wanderers say be ya omutimi ko relegation after say papa fence say Rob Edwards no etimi sande na ma team fence Overhampton Wanderers no we say so no nsem so obetim da tudwa ye break bi da ma na nwumre so no e wo dia 106.9 mega so enanyo ko pm e wo Algeria so ma so e dia Algeria fo nya bre pass abrante fence Ethan Mbappe so no ade a Mbappe so nya keto ano no abrante no ade a opeso osina kan edemat o my fence France na ade a Algeria fo so ahase o mo na abrante fence Ethan Mbappe so no edi nkomo se be ya nko ntimi switch empty fan free France manim na nko mapiem so no e wo my fence Algeria na nko meden o ma isi akanso mfa ma ko piem dia abrante fence Mbappe so no anase o ne nua fence Ethan Mbappe na de o machi kakra so no etimi di fro Algeria nti sa o switch abebo edama Algeria na de ade entimi nkonko eden kranti ade a o my fence Algeria so no o mo ne Mbappe nua keto fence Ethan Mbappe so no asase edi nkomo se abe ade a enko ntimi switch fan free France for camp na nko misi akanso no entimi mfa ma abrante fence Nicholas Jackson ade a last season and I said this season ya na otimi koko PM e de ma team event say Bayern na say Bayern Munich so team on ma all ball loan and then go for P bisa branch fence Nicholas Jackson he say o Chelsea team na enyo man say dan ko yes entimi mfa mo musa o enti be hwa so na bia general na wetima kate o loan no na wa ba be si akan so e de ma Chelsea na wo so no wa de a on na kran dwene ho da sa de a loan na wa koko PM e Bayern Munich no obetima twa so short no ba be PM o Chelsea ne mo no ko focus say adan kan ni loan deal no etimi ba we e team event say Bayern Munich enko metima sign permanent ama bia no etima koso yiram ne so sign achi pa ba abesi akanda ma Chelsea abra ne London no enya nso ne de wo sinya de so betima bibi sa so da e we so so ne nsama yetimi boaboa no e nkrofo kro so a yetimi de brew e wo dia 106.9 mega so ene anwumri right entimi wo fa si Jessy na wotene kan ya fe de pa na wo koye no ya danfo bi de asemi beja ye preprechi ne yakọ na wo say ade we ha ne pa na ye ne ya sasa de we wokom ntitie ne ye me ba tiesie no ma bi se wasem wate wo say wan hu ne ntem nka board am ntem ya ma adwuma be pa no oh na me fucking tabo eti wanu hu se wa more damn ntem ma ti ma hu ne ntem ti bla bla no se mun tan ka ma meta bla no ka board am sa me fasere eti wa more damn ntem how we ko adwuma be no ko adwuma wa he ya pa so wa more damn so wa more damn ntem ya pa mi ko by day mi tu so sama mo banchi boto ento sa me soa ya ma adwuma be pa no enti Jessy wo fa si senkra wo ba me mfanya woni ni o se ne ya pa sa wa modam tem na bra wa bre pa ne nnua wa so agu kwa no so ni so be bon ten wanya aduane adi free se ya anka obo ne ntem kra ya ne ya pa obo ne ntem hwa wa boka papa wa bregu wa bregu to ne ya adwen unse from the point of view no de ba ne de me ne ya adwen because or hwa e bi obo dam say on to hwe da
Ebrebia on top da ebrebia oh beji we baby a oda mane ye on castle ko high dan ontua light bill ontua water bill baby odu bia oda e mane ne mo ebra na bia on board am no obetua light bill obeto yes obetua water bill obe no ma bebre obeto airtime de ba ze de ni nyina e free aduane ni nyina o mo de che ni free enti no baby onu ni free o de ba ne de mejitu ntiase wo obebo yebebo de mama ye modam tem ne ye prepare chire se be a ye be bragu san de ai ha adwen ye pa afi ba se ekura me hwede ni mam se ono so kura o support sa se dam de obebo abo ne ntem a na obre su atwa ne se obe ye adwuma den sa na ba be modam de se ya pa o yeah radi mo fa se fo be kumio but Jessy ya be adwuma me pe be hia wo adofo be che won body tell ne ye nko se oni bi nso a ye kono de ma mfa ncha so nko emfa ma ensurete bondin enko ya okoko pm obia yes agabino ebrebia no ye show na ya na monitor so be pm okumase a financial so no ade a monitor show ntima me fa ncha so nko so emfa ma financial ba bi obia na nwumre okay better matepa me da sentia me adoma e besan hia me wo fa se Jessy na mote ne kasa numre no oden sma hodo a edi ahim awagropama so no eba ebesom yen na mpempren de sakola na de se me kwaso na me yes sakola na prepare kira because me di agura meto mrafia na sa de ani atwa me ho ahie na se me hwe na me prepare kira sakola na kwaso a ede hene na we de awoda ba ku bia ba me ntwa de tew na ye nsoro so na DJ Afibadi International DJ prepare kira with awusu dwumadie no emudu yemfangum ma wanimre ampa ye bedwafia because se me ba no so pa enme no wa hyehye ne sem fidie no begagum ehwan na yiwa enya sem kuma na Kofi bo amene yemfa woda we mfa ma Thomas dodo afra ne se Kofi property property na wo manso nkran na wunua bemba Ramsey manso akwesi so no wo na o se ne ayo awoda anti boss yemfa woda kesi we ma wo Nyankopon hyira wo na onye wo kesi so happy birthday eko ediama wo Thomas dodo afra se Kofi property wo manso nkran yami hyira opi unua bema Ramsey ono susu wo manso akwesi so ene wase yemfa woda so no kuwe emfa mo so si na yami hyira wo na omo ho ban onto nkwandem na wonkwana no enkwa so tanfo na tatawa pa na pempem yami ma woda we nyina enye soronkom na ne kwakura mu no wenso ekode ama Jennifer wo bibia ni wo sister Hannah ono owo Jordan eho no gogo otukwan akopiem o Jordan eho no obo no bram na okireme nne eyo birthday editwede mpo Yankopon ene ode afi ba kwa aka amfe ho no nyame ne wo hyira na wo kire ne mu fa nkyerɛ o ma yedie ene ahoto ene ne pa ehwe afro mu ma ofa kwa tenten onyini kire ene nkwa amfe ehwe afro mu ma mo sefo bia nsi wo hyira ho kwan da nyame mo ho ban na onhwe wo so na onfa ntwa afi wei every wadam for the den ede sister Hannah no se yemfa woda kase wei emfa ma wo Jennifer awo bibiani wunua ba Hannah awo Jordan no se yemfa woda wei yemfa ema wo na kase bone ye de asi na san ye bekọ no ma yemfa nkabo wei emprepare kire na ye nso so 100 to manim se DLFM dwumayeni ba ko epedan enti mesraw se wo ye fie wura na wodan e wala pass achem water Akoteman Tesano Abaka Junction Ahomatrufo ifre enye agent asem wo ye agent amesrew eha ho nemfa se wo ye fie wura na papa na wodan wo huni pa bi na wodan na wode han a se ye self contained single room self contained ana chemen ho self container fine from atrufo na ene dwumayeni no ni ho komo eye 0557 171020 0557 171020 na ene no eni nkomo kase bone de asi emusamufo no eye maze mebere ntwene se mu ede ema yen champion tailor de ekopiem go Facebook and of YouTube makase bono wonya bi ehwe yem Mr Samuel Akwa emane bonam na ne se Ozigios DJ Zigibi echinchim efide ne froma esom ye ne mrein Sansuna DJ Afiba the international DJ ema ye moral support ema ye hunhuma hoden boy ye ho ban matamfo yen anadwe na kenkanfo mienu aye si nkonwa besom mo no edi ameje so eye wowofa
Osia dear you're the one. In Nhyiraba Kwadwo Sammy B. They can promise Sakola man. Menne. Adjoa Agyei Sikapa. Enche be boni tikwa. Ni ahwese na ho fa beye ofia ha. Imamu nyina mo enitia. Adehye se oni asem yaka. And there be o ka asem kura be di fo. Yakra mo.